nyan mak dan dia kan mudah mbah mak dapat cing ulama naudzubillah min dzalik. Bahkan makna kata-kata ulama kalau lebih tak bermakna dia cehnya mak. Kata-kata nadam wasan kung kali medang gelem tak bermakna dia ceh. Nah dengan menadam wasan kembali keun babu bude nyak Daud god payangiku gelengku payang mata difa jeuh dipiyuh ke Kampung Jawa. Kampung Jawa kabeh tutung jak bela bakong ke kerja penghale jadeh lintu gue malam rosa pakan kaweh hikah lintu darah baru kamu tuka ija dak mutuka roh ngurajeh lebih tanya orang kaya nyak Daud nyan mata mudreh lambu kuaceh nada mabu asang kurung kali gekeun ba abu bre geun tan mana musabah na muda je kalau peglah maknanya bude gubernur kalau peglah belhedro tu idang gubernur je nyan makna kalau peglah geun tan mana tengok dah apa-apa mereka pun pandai nada ulama Aceh abu asang kurung kali tu nam berkah ulama Aceh nyak Daud dah perintah li kata Pak Si Mansur ajudan kata dia ambil dama lah negara Aceh 58 km tablo pesawat leh apa retaboh dengan dua pesawatnya tajak bantu Jawa lumbuh nan pesawatnya good penyangiku nyan nan pesawat gelengku payang mata di kerok hata Aceh le gelengku payang mata pada langkrong pi atas pulau bah mana di tengah kerong pi atas pulau Subang 40 pi atas pulau tablo dua buah gugur peku tak bantu Jawa pesawat yang gelengku payang mata di kerok hata Aceh le gelengku payang mata difa jauh dipiyuh ke Kampung Jawa pesawat hanya Kampung Jawa piyuh difa jauh dipiyuh Kampung Jawa pesawat gak bantu Pulau Jawa. Kampung Jawa kabeh tutung kamirah Pulau Jawa gebantu di bangsa Aceh bendera kembali merdeka bak Belanda mirah Pulau Jawa jak belau bakong ke gereja gebedah Abu Hasan Kurung Kali gebedah Abu Ya Muda Wali gebedah Soekarno gebedah Abu Bre kejak laki bak Soekarno tak pedang Republik Indonesia bak kena bak nang Aceh hanjit gebeli Soekarno mak tedang Republik kena Aceh kananya nang Aceh pulau hanjit gebeli jak belau bakong ke gereja kehana le jadeh ya Daud lintu gue malam berosa makna lintu gue malam berosa Abu Bre dipecat bak gubernur militer Aceh Tapanuli wa kena Aceh sabah kena Abu Bre Tapanuli Medan wa kena Aceh gubernur Abu Bre lintu gue malam berosa Abu Bre hana le jabatan dipecat bak gubernur lintu gue malam berosa pakan kaweh kah lintu darah baru kamu dukai ya Daud nada tuli darah baru Aceh pakan kawai kalin tu darah baru kamu tukai ijanya Daud tanah pe bendera bintang bulan ke bendera lain hanya ija darah baru Aceh bintang bulan cap di batel labang di bapun bintang bulan hanya berduka sabah bintang hanya kata mah sabah bintang hanya pada nyan ija darah baru Aceh dak muduka roh ngurung Aceh nya Daud lebih tanya orang kaya nyan ada mak puasan kurung kali lebih dak mana duk na bangai tu kiban ta jiu la ma Aceh kaya tak